Jeg har sprængt det mig selv. I Koranen er der et kapitel, der hedder Hulen, og den nævner en gruppe unge mennesker, der sov i en hule i 30 år plus 9. Det er svært at forestille sig, hvorfor forfatteren ikke brugte nummeret 39 og holdt det adskilt. Det er faktisk et mirakel i Koranen. Et solår, som det vi bruger, er 365 dage, men et månår, som er baseret på månen, er omkring 18 dage kvarter. Tællingen er 18 dage. Hvis du multiplicerer denne tælling med 30 år, bliver totalen nøjagtigt 9 ekstra år. Koranen definerer det bogstaveligt talt i en sætning. De forblev i hulen i 30 år og 9 år mere. Det fortæller os om begge kalendere, sol- og månekalender i det 7. århundrede. Uden en regnemaskine var det ikke engang videnskabsmændene i stand til at beregne dette før i det 6. århundrede. Regnemaskinen blev opdaget næsten 100 år efter Koranens åbenbaring. Det er ikke bare en historie. Det er et mirakel, der er skjult i matematikken. Hvordan kunne det have været kendt dengang? Koranen pålægger ikke, den inviterer kærligt. Med visdom og noget råber den til hjertene hos dem, der lytter og siger, kom, tænk over det, og lad din sjæl finde sin sandhed. Den taler ikke med magt, men med lys, og den leder dem, der søger med oprigtighed og ydmyghed. Nu, hvis vi overvejer Metonic Circle. Metonic Circle bruges til at synkronisere solcykluserne med månens cykluser. Den metoniske cyklus er baseret på 12-5 måneder, som svarer til 19 solår. Hvis du dividerer 30 med 19 og dividerer 39 med 19, får du følgende resultater: 15, 79 og 16. 163. Hvad er det? Nu, hvis du subtraherer resultaterne, får du selv 47 gange 12-35 måneder, hvilket giver 9. Talen 6 år sammenlignes med solkalenderen. I asked about Buddha and image, then it gave me a certified mathematical results that actually identify that how it is doing. So it has made it very simple because otherwise by yourself you won't be able to get all this information. So after that, I asked to create it. Then it put the hub higher. And then compare the solar and lunar. What is the difference of the two? So, our Hijri calendar and Gregorian calendar. I actually mentioned this statement, which is very astonishing, remarkable. It includes, right? Again, it mentions this. So, the intelligence is admiring. So, I question about the Metonic cycle. Metonic is also very remarkable information regarding, because still we are not capable of identifying the complete circulation process of Earth around Sun. So it means that we are incapable of calculating all these intervals because Allah knows best. If we go through the leap year to fulfill the gap of the days. Amazing. So over here it mentioned that it's actually goes to 0.09 days difference. So it is very minute. And it is just because we don't know, because these are all the information we already have. And maybe we have advanced information after this and we will be more accurate and this 0.09 difference will be gone. Allah knows best. And I think it's striking the precision because, as you know, in the old days, we even don't know about
that sun is not revolving around Earth, Earth will be revolving. So it aligns both, and it is very amazing.